Every too much ashafo mema obibia akwaba ede eba Ghana wahala dwumedie yi eso munuaba akwesi kapa ne nso menemu edi ahia yi na enede abaye bi ono de asembia ekwakowa agise eba ebebebe kra no bibia no wono enetimi ede bebebetu edwane ne de yi eye abrantie bia wone no ewo eye ntawantawa kakra bia osusu se abrantie ne ede ne kasa no nunu muma babonten ede ababetu edwa enede abrantie na babonten ede ababetu edwa se eye ensem a waka fa ne ho no wombra bonten womba retracting the words now apologize anye sapa de ene obefesi eye emrano ne no ebedi no se wonimu a na nipa meka ne ho asemi eye afia Schwarzenegger na busuafo mama yembonra ensem no emu Ghana for some amunim se eye afia Schwarzenegger eye obi a eba no eye se comedy na se bibia wono do ye ade ewo hu na eye just blessing aware se ye ne ho nkone be wono na eba bonti de betu dwama Ghana for nyina hu se eye nana apia mensa dodo na ninu se nam 1 wono eka ho bi ene ma saa eye abaya na ware entimi anye yie na nsenye mu krampo no mu behwa eye akuagian bi so asemba ye wono ana sa ba bonten ede eye information eba ye ebebe kan ye se eye abaya no eye ni kuna hwena sum ene ye snap ne ho nkro ne ba ene eduabo nyina abamu nanso so no yanti bibisa amfanfiri afane bia entem ebiemu eye sesi ye ensam ana eba wono bo Kennedy Japan ede beba bonten efa na jogezi eho ma woni wo madasa aba ye bim esa aba bonten ede maya ne emfonyi ne ho kro ne benyina ebebebetu edwa na ene de yi say yes an obi a woni master every day for the thief one day for the master na nsusu no wono de otimi ne se den krampo na won hwe ema wo mo enwro ne ka wa emfa na beti na ene de yi eye abrantie a eye Philip Brobe a woye ne debtor a chese wode ne ka was wode ne ka 500 cedis a chese abrantie no wo hwe se abrantie no ememetua ne ka a wagu abrantie no nimu ase akeka ehun sensem bebre ede akire eye wiase afa na nyina ade afa abrantie no ehun ada ne da wo ba bonten a ene abrantie ne mra na wo memetua ne ka because oni ne ko agreement eye dwumadi a na wo mu ede eye business deal a ewo se wo tua ne ka ena abrantie ne refuse se wo betua nti dane da no wo tanishi ni image na no ena ama eye Philip Brobe a ye ka ne ho asemi ede asem no akọ eye embranimfo enim lawyers se wo mo mbra na wo mo ememeka bi emfa emano na ka wo mo memeka bi emfa emano ne enimguase abaya ne di gu no na wo de letter tin aba awode ebre eye afia Schwarzenegger ede free eye free eye act and Woodus law eho ena eye letter ni free na eye entroya ewo mu ne tofua enyina enesem abaya eye afia Schwarzenegger ne ya akseno anase ya mano eye akunya ne so wombra bonten na ne nsem a wo kan ye ni statement no womba retracting na ebiemu nsoso no womba apologize emfa enchire eye wiase afa na nyina ene eye abrantie no enso sede ensem a wo kan edefa no ho no kura bia enimu na ono nsoso no wontimi emfa ne nsem ni nyina enkogogu se abaya no anya sa within eye 3 days dia eno obefesi eye the full rigor of the law se abaya no eye afia Schwarzenegger amba bonten amba membeka anas one be retracting the words in the statement I will make ye ditianum what tarnishing the image one ma bonten ama metwene nsem no ansan na ebiemu nso wa mama mepa eye wono Philip Brobe no achawo dia within 3 days or man 3 days na 72 hours one fambra na one memere pa na chosa anya sa pa dia ene one hwe ni mu se emra no ene ni bedi no because se dane da enam se na no so anti na enam se wonim kasa anti na enam se bibia wo benya nkrofo wo be support ni nti no na wo bie na no na wo kasa na wo yesei de nimu na wo kan de wo mu na wo kan de nimu na wo kan ni nyina wo ma ye hwe han na susu wo no de wontimi emfa emfro no na just wafa eye trick ewe ni su bi emra wo bebe kan asem di tia no a trick catch and say one brand no meme pana chowa na so one be retracting the words no enu bi e na eye
Felebrobe enso so ene eye na lawyer for ede no afa so achese wo mo ehwe ni mu kwan se abaya no enam yense di yenimu ayi no wo beba abonten na wo de eye chopa ebeba babetu edwana na nsem a wo kan ye edugu abrante no ehu efi no so watimi aba be yi ne ho ano acheche ensemu na yie etimi akwakoto ye na emom se wanye sa de a ene won hwe ankan hunu se emra no ewo ho ede ema no na emra no so ene no ebedi because emra ekwan so ena wone no enam ekabia ni wono ma ye ntimi entua ene ye business dealer de wo ye kire se wo se sika ne etua ede ma wudi se ye de ma wo ye de be ma se wundi ana wundi deserve se ye de be ma wo so enya de se ye de ebe ma na ensem we be to edwa no pe ena Ghana for se woyiwa abaya we wo benya asempa ho na court apon denti na womo ekasa womo enchire mu enyina enese de bia agisa asem amba abonten abaya ibe baba bebeka bi asem bia beba abonten bia no owo ehu emuaye anaso wo ho asem edeka ohima mercy de ba ye otiminya bibi kan de fa ho akua jembi de ba otiminya bibi kan ye just blessing otiminya bibi kan na jogezi nsuso de otiminya bibi aka even obi nim krampo ede ne de chese ensem bia ekokobu a abaya yi ekokokra ni nyina no wonya ensem wonya enioma bi wo ho no ma woka ede support enti eye panse yedi ebebe dinuo bibia esi ensi kwan se wo mo ebeka se wo mo etwa na bo emra no eni ndi se de be ya next time wo behunu hawa obatutu ne nneoma afa no wahunu se enya abre ni abre bia ena obetimi agu obi enimu ase aka obi asem anase watimi ababonten abedifemi eye nipa no obesend reputation ewie na wakwakwa tenase free dane ewo se yema emra no enkasa emfa ema no na eno na ebinom nso si na aden we die bone ben na waye se wumu wo eya kasa na mu wo bibi kwampo na se wo betimi atena efie ana se mo betimi asinkonwa no ma twetwe enkomo ewo ho na yie atoye na afi de eye lawyers a eba ho nsensemu yi de na nso oben abaye yi na no ha no na moma yenkenkan eye adwentwe no bi a eba ifa ensem yi ehun yenua eye comfort e de awode eba o se afia. I know that one day this your mouth will put you into trouble. Now you see legal action will be taken against you if you don't come out to apologize and retract your words. Or no so edia what they ever year and on was what their wo. So I can done da who wasem just who a bone sem be bia a fierce nigga with D a woman no kind so one ebe you will campaign and they say legal actions you be taking against you. So one man but saying and bambe pa at went to who say eh no kwan so ano no na say abrante ne eka no ye se yampa se enye sa enetie anase wagu ni din ho fin se de wo kan de ene abrabonten na betwe wonsem ni nyina esan na ne pa no twa no obia emfa ne baabi entina ye nua bi enso e dia wode e bae osim this girl there she wouldn't stop anything no matter what didn't Trek do to her but yes so he had the guts to do the same. It is her behavior and she can't stop it on so edie and also shem abaya we de ni su ene ne banya eno no edien ena Trick one fanye no den ya no one fanye enso so no nka enu nka wo se yesua de ede emmanuel enso wanye na de se wo beye de obedezete afri eho na enso so waye na de se no ena obeya yenka hu se ye de wo no eye ni su ene ne ban enya de so betimi age ne ho ede afri eho enti eye ade a ewo ne ho enya de so betimi asese enti so wo ka obi ho asa na wo hwe na enya yi a yemfa ne se waye de na adwum ne ka no na yenye de yembo entungu because nensem de yemfa enye asem Kingsley Edia wode ebaye osim now I think Efia has met her meter and this time around I think she would do something good out of this on so Edia wode eba was so huni se we die abaya no we share dia wo chen no huni se we ebe ma no aye enwoma yie na wagya nkofo ho ensem keka wo keka no abreni abribiam ebusuafo we ene eye ensem no bi anadwenche no bi aye nuanom do no ede ebebetu edwa e wo tuma GHM ayen na wo so wo fie wo so wadwenche enesen abaya yi ekwan a wo se yede ne faso a enie anan ana se abanse won nye hu ne se ye na adwemu ka no
enti no do mbeka bia no mom fanya adwu because o ma hu ni say eye ni su ene ne ban ana de abrante no so ye no enye ne kwan so a eno no say wo de eye lawyer for eba ensi no ko betimi asinkunya ama wo mo asiesie ensem say de wadwen atrebu efebia no fabram e wo too much in comment section ebiem nso share videos if am abusuafo adofo no ene nafofo na wo mo nso entimi enhwe bi like your videos nso subscribe bisa wonya ye me adoma no so say de nya upload video bi a watimi enya notification na emrepam no madwenche no mekenkan e de ama midin ene ekwia sikapa dasene ye besane hia